Dapat सरकार kalau serius ban yakuni drugs to fight against the menace of drugs. Kan haban suatu bak haban pindunga ini ki jingle ekmen kita masa. Nama mangi ke breed ye ki drugs user. Kimna ban len baki jingle ekmen deh hangi bu sama persang ki kita kemai. Usama bom judi kiat lese usama di kiat hati kinjal jingle eksoba. Lese usama bom patma di drugs ulah ban sedang hakum kini. Uyo alat mani. Dalam TV dan di kata jingtu banong ban penduk ketma persai drop pina bersutu ba pimla banyak sai by sai kata masa di festival pimla banyak sai by sai bagi jingtu ko jingtu drop ndai kam telung pun man ke breeding place kabang ni numla ban ni ba jing shisha pika sokar kadi ban simpia kumbang keren mar drop sokar kadi menang menbu itu privacy ke kadi menang menbu ni mong bawa lek men deh ni kuat ke sama lagi lek men tambah ke jing lek men jadi kadi benrong ke bedon jimut belum meaningful ke apa kita dah kam kajang mau ki nak pisah lah jong kilik dia kemen dari mentah pinap ipan pisah ni ni nak rumah balik ya syak tu kan ngut ki badan dan pisah lah jong kilik ya si bun dikna mau ui bau kena bom kuat balik kemen tinggi kuat baka jing kemen kadi bandan tambah long ke priority ke jing ban rat suai ke jing rat ya bamsa tahu kam tahu jam kentiu ke jelak ke mat la dengan wan rak je betul kini ke jing kemen kita masa wan rak do hapuk usam juga akur ke burom kajong kajak berjuang